everyone, welcome back to my channel. 7 seat Manipura no video magalona myang from the Purga luxury. Adam mang the Ubiriva Garisinico. This is the TVS ki anova electric ki scooter habitareko. Sin launching the Ubuki habitareko JK TVS ki Makada Leva Sigi ANGOM Motors Sida Leba, showroom outlet Sidako. Miam Sudum Napiraga, the Yangi by Yarani music, Miam Garisidum Pange, available or Adom Pama color option Miamas will lay adegi Magi range habitare range the Ju Makal Adomgi budget ki matung in a habitare Adomgi range ki matung in a Zoom Makal Miamama Adum Pangani Haiba Garisi TVS iQube Haiba electric scooter nigo. Ado Yang Minasing a Sigi video say Matang say the Karigari Fisher PDgo the Magi Kana Bakarino Quite a have the Matang Sampa them details so hijack came Matang at the price na capi at the loan Nakamaita. Some of them details so hijack again, ma'am. The video is on the thing of the subscribe, like, and share to send you. Thank you. No, but I got video sing upload or put that on the next way. Ado the video say, Geneva Torgico. Ado, Kanagum announcing a showroom contact number. Have the any details query like so I contact number on my description. After again, other contact of you. The video say, how is it go? Good evening, ma'am. Nasi ako Imphal da JK TVS Imphal da show ko iQube TVS ki battery gari launch tawjaga dore aduna any customer sing na han inquiry tawbiramba battery vehicle di iQube ki inquiry tawbiramba customer sing na yengbi ningba sing do laaga loimak yengbi ba yarni any loan gi inquiry tawningba case na lainingba khudima available oijaragani lakiba machu singsu yengningba lairagadi store da laaga loinamak yengbiraba yagani ngasi launch tawjare JK TVS ki makhada ngasi gari launch tawjarabani na customer any matamda available oijaragani aduna customer yari makai apamba lairagadi adum lengjun biraga du yengbi. Okay, ahanbada koigi gari si TVS ki site gi habitare ihan han mo ina habitare ihan han ba habidi koigi scooter gi segment da koigi kitang quality labor product koigi TVS ki site gi koigi company asoba India gi ba asoba company habitare koigi two wheeler market di TVS edum yamna chawba dum company makalam ni go si makha de ihan han ba oina koigi iQube aina electric scooter amago si launch tawre adu mathang India di mahon tai ti su loi yauna ra matung da koi Manipur da su yaurakre ado sigi kana bana kaino magi kai features no update myam matam ga chuna ra myam yauri go adu su mathang han da variant hana hajar ke variant se hogi makal manga ni go iQube aina malaya ni adu ga iQube sida makal ani hoi 2.2 kilowatt ki battery pack ko adu ga amana 3.5 ki battery pack ama iQube ta aduga koi ge mathan dana mu iQube S aina mu laebo S sidana mu mase keno ba kitang feature je amu kitang add am tor 5 ta de dana mu ade da mu S ki mathan da mu ST nam laebo ade ST sidana mu 3.5 ne aduga mu 5.1 gi kilowatt battery je practice maina makal ani dong phang ne bo ado sigi sina Jujik Larisina Kogi iQube the Kogi 3.4 gi kilowatt ki dumba battery pack ki keno dunigo variant ado atopa su sida budi uji adongi apam dum matungina dum booking topsan dum ka ju kai digo huji koina si ariba habitare ko si gi 3.4 kilowatt ki gari sine si leise ko ado yengse monda kogi smart connect ki feature da loidum yaur ani ko sei feature je go aga khoi gi haiba gari sigi magi khoi gi variant jida khoi color option je mari phange go mari phange aduga mathang gi variant S ki variant sida chu makal color option mari phange mari sida de mu tongan ba color amma mu add option ba tare aduga mu top model ha tare go ST variant sida na mu khoi gi makal color ahum da phange bo aduga khoi gi moi gi range ha tare an ba gi khoi gi range moi gi 2.2 gi range sudum khoi gi moina pi ba kilometer range khoi gi 75 kilometer gi range maina piyebugo aduga mo sigi koigi iQube 3.4 sigi keno sidana mo range se moina pibse 145 mo piyebugo aduga real time dana mo koigi sigi range se koigi 115 around swagi sang sida phangebo ado adum koigi gari stage da koigi range ki ju adum koigi display sida ju loimak ubo phangane ko adum matham thang usara ke ko khata na boina aduga koi price from the lakpa kanda price around koi gi price
1,50,000 around 50,000 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯊꯝꯗꯪ ꯎꯠꯆꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯂꯔꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯌꯦꯡꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯀꯂꯔ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯐꯤꯅꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DRL ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ DRLꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ LEDꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯒꯤꯟ ꯑꯗꯩ ꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯌꯨꯕ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯍꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯁꯀꯣꯄꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯀꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯛꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯎꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯌꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ 12 ꯏꯟꯆꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯨꯂꯔ ꯁꯦꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TVSꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯇꯔꯁꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤꯁꯨ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯐꯨꯠ ꯔꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜ ꯍꯥꯞꯀꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯍꯥꯞꯀꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯞ ꯋꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯀꯩꯒꯤꯒ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ 150ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 700ꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯐ꯭ꯂꯣꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯣꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯤ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯐꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯆꯤꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯤ ꯍꯨꯛꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3 kg ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ iQube ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯊꯥꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯕꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ TVS 3Dꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯂꯔꯗ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯂꯔꯗ ꯉꯥꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯣꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯇꯥꯌꯔꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 12 ꯏꯟꯆ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯠꯁꯦ LEDꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯌꯨꯕ ꯁꯦꯞꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯃꯗ ꯒꯥꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯔ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯄꯔ ꯚꯦꯔꯤꯌꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯛ ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯐꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯒ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯀꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯞ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯤꯞ ꯀꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯨꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ
sisu adum yam phajana lumme ko lumme je yam quality phajana leina phajana sembagi ne ko edi state chu koi charging tong thon mo fan ju yawe ko fan jina mar mo kan koi sagat laga chu mo fan jina control tau du ne ko aduga sigi magi khoi size mai 30 liter gi sang da smaina oe ko aduna yam tinas marang kaina saw na adum pochai je da marang kaina ha pa ya bai khudong sa adum le ko somda sigi design smaina le phangani ko adu stage su koi gi charging ko charging gi jaga ma dam yauri ko aduga aduna sigi magi sigi boot space me di yam thina marang kaina padana sound na yaure ko aduna koina any marketing tau bo khotpa dei sat bo khotpa da ju adum yamna practical oi ba adum ma di oire na hani ko somda lakpa kanda mo magi instrument cluster ha bitare ko sise mu yeng si ko yung TVS and Tharani. Welcome to TVS and ko. Ada sina my battery gi keno duni ko leise. Ada stage da mo ko gi cam sang na travel to yari ha bi keno duni se pi ko. Ko 55 km ba do ko run to yari ha bi gi stage indication na pi ni ko. Ada size 10 gi indication na pi ri. Aduga sidadi mung joystick out re ko sigi upper variant ha bitare ko ST da mung sidida joystick ma yaw kane ko aduna sije ko gi control taw do ne ko aduga ko gi sigi gari sigi magi ko safety rom da yang pa kan so ko gi IP67 water and dust resistance ana ko gi fun adagi lekhom laina adagi amora kai ising machine ko adum badagi su ngak thok nabagi kanom su yaujare ko masada adagi khoi crash adagi impact ko to adagi tusan bagumba accident thok ko pa ma to budana adugi khoi huran ba khotpa ma ta anti theft alarm ko adum ligi kudong thibadagi su ngak thok nabai dang ta adum adugi anti theft alarm adum ligi kudong sa su dum yaure aduga sida we disc brake su dum yaujare wa aduga sumba feature safety rom de yeng makan yamna phaba nungai ba kai peace of mind de legado yaba adum makhal gi feature sing ni yaure sing ko aduga mo khoi gi stage da mo maning da hanba yaba gi habi tare ko khoi gi park assist ana khoi gari da khoi muthok muksin tawraga khoi da yamna awaba pibido oira si mathan da maning halan dagi kudong sab su yai ba gai dum tong na maning han be yabai kudong sab su se pi re ba gari sigi magi khoi gi specification nam da lakpa kanda magi gari sigi top speed habitare 78 km/h gi sang da magi top speed smile lai gani ko aduga magi acceleration je khoi gi stage da yamna phaba ma hai gadi khoi 0 to khoi 40 keno se speed 0 to 40 km/h gi sang je ko gi 4.2 second da achieve to ngam me ba aduga magi gradability ju ko 10 degree oi ko aduga range per star sabatare akoi economy da thor ga dum 100 km gi range 115 how gi range dum phange ba adu power mode eco mode aina power mode aina mode ani lei ba aduda akoi gi stage da power mode thor ga demok 75 ki range habatare adugi sang da 75 km gi sang da phangane mo ba eco da thor ga de 115 gi sang smaina thau ya bai khudong sa badum lei ba okay khoi gi saving gi matang lom da mok yam na khoi gi lakpa kan da sai gi wakal da tang samam na ba khara dum lei rong ne ba haidi khoi normal khoi activa khoi gi jupiter hale thau hala khoi thau sing ja asiga degi khoi electric gi charge tawga thawri kana ne safe oi gi habi gi question ama judum soida lei rong ne ba adu gi clear oi na bai da tai sam ba kitang haijaram ge ba adu khoi gi per day da khoi around 30 to 40 ki kilometer range side da sum sat patient housing gi ma ta habi tare khoi thau liter khoi gi kilometer ama da lupa ani gi sang je approx ko smaina par je ba adu ga khoi gi petrol jina ba ada petrol jina kilometer da lupa ani ni sang par ga di khoi gi adam yang re hai ba ado around khoi gi tha ma da khoi sum sinar pa kan lupa lising ani ga chamnga satu pa sing sang je approx na hai ba du sang dum la khane ba adum chahi da mu pa tho ga di adum
maximum adum ayo rebo ba aduna smaina sum taw no khoi sahi manga je long term oina sinna ko kanda ko a huge amount ma adum la ane ba 1 lakh 30 40 gi sang ko smain la ane ba aduga agoi hai ba khoi gi electric ki sigi electric scooter iQube ko TVS ki si je sinna ma kan ra khoi gi around approx khoi gi 0.18 ko khoi gi per kilometer ko sigi sang sida lakane ba doi tar ga di sum pathok kan da magi keno se magi khoi expenditure je sum ye ko kan da sina am thina khoi safe oirak pa ha tare aduna mayam adum hapetang khanda bio adum atam khara lerga chai mari mangani da khoi expand tau gido mayam do sina mu safe oibagi sang di am helani ko amaram aduna sungai choidana adomna khoi gi consider tom da khoi gi EV gi scooter ji ju dum consider tau da dom da yamna kana ba dong sa ba pi ba duma makal ama ne na dum ai gi site gi haijari ba ado karam sirau jing hariba EV scooter se yengbining ga di hariba ji ki JK TVS ko gi makal le si angom motor sida so sida lakpiro sigi location ai dum hapsaramage location je ko gi Ananda Singh Higher Secondary School gi hek maning da leiba Bharat Petroleum gi opposite da angom motor sen dum leira bani ko adum lengthin biro ai moi gi showroom gi mai contact details ai description da zum hapsaramage adum contact tawbiro aduga loan gi matang da su dum hai riba contact number se dum call tawbira kan adum tana bibi yarani a small amount yam kana sau da bi amount khar thamaga dum loan adum lawu ya bagi kudong sa su dum leini ko kaisu yam ka hana sau dum ma de adu details dum adum tana biro video siam hana explain to di yam pina sang rani aduna hai riba contact number se tana bibi yarani ko okay asigi di sai sum lo sinjare